do kamaman makado serayo paman maheudeu serayo paman. Nah akasamodo sangat berangeti aksama yang pesan dewek tiange lamunan jani paman ane subuh ngawenang paman gedeg keberahmantian kapining dewek tiang wiret titiang pelih memegang sawireh tiang merasa kapining pedewekan tiange pelih subuh bani-bani megatin pidabdab pamane ya pitutur mane luwe di kalaning paman mau babaosan ngerembayang tutur saneda hating luwih mau tamu wah sangat saja mengimpasin di tepengan ane jani merasa saja tiang sangat ngimpasin separidabdab pamane lamunan jani kedaraman anak merembuk nyane bos kelajok saja dewek tiange bani memurug kapining dewek pamane risade kalau paman mau bawa-baosan tuane kedah ke baos kerto lo cito itu pamana ne madan kerto lo ciko mapan ada uger-uger risang sane sedek mubaosan ane madan kerto lo citen ento ane bakat impasin tiang bika sebajang menyelir sawireh dewek tiange ninghan buku baos pamane ane busan paman ngerembayang bika sutawi paridabdab anak luh ane subuh mekurenana
sangkan purun nanti tuane mekawinan dewek tiange dadi bani teu memegat pemunyin pamaneane busana mangrawos ngandang nah kitu masih dadi bani tiang tu memunyi ngandang anjuh kapining paman sahe tiang nyelang buku bebaos pamanane busan abesi ketuaro daduo walau kini nyen paman mahede seraya tetujon tiange tuah abesik pesan paman tusing jade ane daduo totonana beratan nyandang ungsi ring sejeroning peberatane ane sandang ke ulati tiang ane sandang tuh pagehang ti tiang nyandang agem nyandang belo mapan seidup tiange lamunan yani tuah peberatanin tu ane sandang belanin tiang ane sandang pagehang tiang pamana ane madang satio laki sing jadelen peberatane totonan satio laki do toane bakal pagehang ti tiang pamana oleh sang marago istri mapan peberatane satio satieng laki tuah te suodarmo ane kepagehan oleh anak geluh wiret titiang madewek wadung sawireh dewek tiange merasa saja nyen paman mahedar seraya tiang meragu anak loh ane sandang tu mulo pagehang tiang makrano jangani ngawilang
Apan mau tamu pesan peberatan itu. Nah tuh demokrano ne jani tiang bakal ngewiwitin melajak paman mah eudeus raya. Uleh kabajang mau rukin bilih-bilih senune titiang madan bajang uleng jani tiang bakal murukin padewekan apang sido tiang magehan satyo ne totonana satyo kakung ane madan satyo kakung bakti kapining anak lanang bakti kapining reramu bekelang ati tiang buen pidana makul dasar titiang tuh mulu angon bekelan ben manipuan di subane titiang kegugu subuh lantas tiang lah kurenan. Nah Raken tingkap. Yes.